Način na koji je Josif iz Arimateje, zajedno sa prijateljem Nikodimom, pod okriljem noći gotovo tajno, odneo i u jednom useku u steni sahranio telo Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, kao da je opredelio sudbinu hrišćana i crkve Božije u narednim vekovima. Istorija crkve hrišćanske utemeljena je na grobu Hristovom, katakombi iz koje je zasijala večna i neprolazna svetlost koja obasjava svako biće, osvećujući prošlost, sadašnjost i budućnost. Tokom prvih vekova, a pogotovo u vremena gonjenja, od strane Nerona, Dioklecijana, Maksimijana, Dekija i drugih rimskih imperatora, hrišćanstvo je bilo zabranjeno društvo, kolegijum ili citum. Zbog toga su hrišćani bogosluženja obavljali tajno, okupljajući se po domovima, ali još više na grobljima. Tako su grobovi postradalih za Hrista, mučenika i svetitelja, postali mesta na kojima se služila sveta liturgija, mesta prinošenja, beskrvne žrtve. Katakombe su dobile naziv po podzemnim rimskim grobljima, koja su se prostirala van grada, kraj gradskih kapija. Katakomba je grčka reč i znači kraj strmine. Kilometrima dugi i u više nivoa razuđeni podzemni hodnici sa urezivanim ležištima u koja su polagani upokojeni hrišćani pored Rima, pronađeni su u Aleksandriji, grčkim ostrvima, Tunisu, Alžiru, Sardiniji. Malo je poznato da katakombe postoje i na našim prostorima. U drevnom dalmatinskom manastiru Krki, uz divni hram i prebogatu riznicu, nalazi se i ranohrišćanska katakomba. Arheološka ispitivanja su potvrdila da je i ova katakomba nastala u prvim vekovima po rođenju Hristovom. Vezuje se za dolazak apostola Pavla u Dalmaciju 61. godine gospodnje i njegovu propoved brojnoj hrišćanskoj zajednici, koja je postojala u rimskom gradiću Burnumu, današnjem Kistanju. Katakomba ispod manastira Krke još uvijek nije dovoljno i do kraja istražena. Jedan njen krak pruža se čak do reke Krke. Brojne kosti hrišćana iz prvih vekova i danas nam potvrđuju svetost i izuzetan značaj ovog mesta u istoriji hrišćanske crkve, a posebno pravoslavne crkve u srpskom narodu. I kao što su u Rimu i drugim mestima nad podzemnim grobljima hrišćana, mučenika i svetitelja podizani hramovi, tako je i hram manastira Krke podignut nad kostima svetih Dalmatinaca, sahranjivanih u rimsko, a i u docnija vremena u hodnicima koji počinju ispod crkvenog oltara. Zaista, svetoarhangelska svetinja, manastir Krka, mada se nalazi na zapadu srpskog duhovnog prostora, svojom drevnošću i kostima hrišćana, položenim u njene osnove, nezahodimom svetlošću, proslavlja i celom našem rodu pravoslavnom neprestano ukazuje na Hrista spasa, svetlost istinitu, u kojoj tame ni malo nema.